Si le Rwanda continue à faire des conquêtes, u Rwanda nirukomeza kwigarurira ibice muri bino bihugu byacu nk'uko ruri kubikora, ndabizi neza ko n'i Burundi bazahagera, kuko batangiye no gutoza urubyiruko rwahoze mu nkambi, ubu batangiye no kubohereza muri izi ntambara zo muri Congo. Umunsi umwe rero bashobora kuzaza n'i Burundi, ariko ntabwo tuzabyemera, ubwo intambara tuzayisangira. Tuzi gahunda bafite yuko hari icyo bari gutegura ku Burundi, gusa icyiza ni uko u Burundi bwiteguye. Niba imiryango mpuzamahanga biba birebera, ku Burundi ntituzatuma biba, ndetse si ku Burundi gusa, na Tanzania, Uganda, Kenya, mbese ni akarere kose, kuko niba uburasirazuba bwa Congo nta mutekano, n'akarere nta mahoro gafite. la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Nguhaye ikaze mu makuru yacu, wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora, byaba byiza ukanzeho, ubundi tukajyana mu makuru yacu gatanu kuri gatanu. Reka rero nanone ngwe ikaze ndetse nkubwire ko tugiye kugaruka ku makuru arimo kuba FARDC yemeje urupfu rwa Colonel Alex Rugabisha waguye mu mirwano na 23 muri teritwari ya Karehe, aho ngaho ni muri Kivu y'Amajyepfo. Kandi turaza kugaruka ku byatangajwe na Neva cyangwa se perezida w'u Burundi, aho Minisitiri Nduhungirehe yanyomoje nyine ibyatangajwe n'uyu muperezida. Hanyuma kandi nanone turaza kugaruka ku kuba u Rwanda rwarahishuye ko Congo na FDLR byari bifite umugambi wo gutera u Rwanda muri cya gihe nyine 23 yafataga Goma. By'umwihariko rero aya makuru reka mpite nyahera kuri ayavuga ko ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bwatangaje ko Colonel Alex Rugabisha wari umuyobozi wa brigade ya 12 muri FARDC yaguye mu mirwano na 23 muri Kivu y'Amajyepfo. Colonel Rugabisha yarasiwe mu mirwano yabereye i Mukwija muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku wa mbere Gashyantare 2025. Itangazo rero ryasohowe n'umuvugizi w'igisirikare cya FARDC General Major Sylvain Kenge kwa kabiri Gashyantare 2025 rivuga ko urupfu rwa Colonel Rugabisha ari igihombo gikomeye ku ngabo z'iki gihugu. Urupfu rw'uyu mugabo rukurikiye urwa Pacifique Ntawunguka cyangwa se Omega, wari umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka FOCA cyangwa se les forces combattantes cyangwa se abacunguzi, wanarwanaga mu ngabo za FARDC kuri uru rugamba. Nyuma yo gutakaza abasirikari benshi ku rugamba, FARDC yambuwe umujyi wa Goma kwa 26 Mutarama 2025 n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. N'imirwano rero yakomereje muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse runiherutse gutangaza ko M23 isatira umujyi wa Bukavu ngo iwigarurire. Ubuyobozi bwa bwatangaje ko buzakomeza urugamba kugeza bufashe na Kinshasa. Ni mu gihe rero guverinoma ya Congo nayo yahize ko izisubiza ibice byose uyu mutwe uyigaruriye. Reka kandi tuhite tujya kuri iyi nkuru ivuga ko Minisitiri Nduhungirehe yanyomoje ibinyoma byatangajwe na Perezida Ndayishimiye w'u Burundi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yanyomoje ibinyoma byatangajwe na Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste, wavuze ko afite impungenge ko igihugu cye gishobora guterwa n'u Rwanda, ndetse yishura ahubwo ko u Burundi ari bwo buri mu mugambi wa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Congo wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe ibi ngibi yabitangarije ikinyamakuru Igihe ku itariki ya 1 Gashyantare 2025, ubwo yasubizaga ku byatangajwe na Perezida Ndayishimiye kwa 31 Mutarama 2025, ubwo yari yakiriye abadiplomate batandukanye bakorera i Burundi. Perezida Ndayishimiye kandi yumvikanye cyane mu mvugo yibasira u Rwanda, avuga ko ari rwo ntandaro y'ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Congo, ndetse avuga ko rubangamiye ituze mu karere, ndetse agaragaza ko afite ubwoba ko iyo ntambara ishobora kugera no mu Burundi, aho yagize ati mu
muzi ibiri kuba mwese hano mu karere ndetse kuki mucecetse? Ese umuryango mpuzamahanga ntabwo ubona ingaruka bishobora kugira? Ndababwira ko nibikomeza gutya intambara iza gukwira mu karere kose. Ngo rero nibyatangajwe na Evariste Ndayishimiye, yongera ati niba u Rwanda rukomeje gukora ibikorwa byo kugaba ibitero ku butaka bw'ibihugu byacu, ndabizi ko izagera no mu Burundi, kuko u Rwanda rwatangiye gutoza abasore b'impunzi rubaye intwaro, ubu ngubu rwatangiye no kubereza mu ntambara yo muri Kongo. Ati rero umunsi byageze mu Burundi ntabwo tuzabyihanganira. Perezida Ndayishimiye kandi yatangaje ibi ariko nko kwikuraho igitutu cya bamwe mu Barundi barimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi na societe civile batahwemye kugaragaza ko badashyigikiye icyemezo cya leta ye cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo kujya gufatanya urugamba na FARDC, Wazalendo na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Minisitiri Nduhungire yavuze ko ibyatangajwe na Perezida Ndayishimiye bitandukanye n'ukuri, kuko u Burundi bwohereje ingabo muri Kongo kujya gufasha ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi mu mugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Aho yagize ati u Burundi bwohereje ingabo muri Kongo gufasha Perezida Tshisekedi muri gahunda yo kurwanya M23 ariko na gahunda yo gushaka gutera u Rwanda no guheruka ubutegetsi i Kigali. Ibyo ngibyo rero muribuka ko Perezida Tshisekedi yabivuze inshuro nyinshi mu myaka 2 ishize, aho yavuze muri 2022 ko yiteguye gufata urubyiruko rw'u Rwanda, gufasha urubyiruko rw'u Rwanda buhereka icyo yise regime diabolique y'i Kigali. Arakomeza no mu kwiyamamaza muri ikiganiro yakoze mu Kuboza 2023, aho yavuze ngo agatero gato kose uko kaba kangana ka M23 ngo azahita asaba imitwe yombi y'inteko guhura ngo bamuhe ububasha bwo gutera u Rwanda, kandi ngo azarasa Kigali atagombye gushyira abasirikare ku butaka bw'u Rwanda. Ndetse yarakomeje n'ibitutsi byinshi no ku itariki ya 17 Ugushyingo umwaka ushize, aho yari mu ntara ya Katanga, aho yahuye n'abayobozi ba gisirikare n'abasivili ababwira ko nibamwemerera guhindura itegeko nshinga manda ye nshya azayikoresha mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri Nduhungire kandi yagaragaje ko izo mvugo ari zo gashoza ntambara, avuga ko u Rwanda rwagiye rubigaragaza rukabyereka amahanga kenshi, ariko abakavuga ko Tshisekedi aba yivugira gusa adakomeje ko imvugo yo kwiyamamaza, nyamara ngo byagaragaye ko ativugiraga gusa. Aho ati rero ntabwo ari amagambo gusa, kuko yashyizeho nyine iryo huriro rya gisirikare ririmo Abarundi, ririmo FDLR, ndetse Abarundi aribo bafite impamvu zijyanye n'ubwoko, kuko bari kumwe na FDLR nayo yazanye ingengabitekerezo ya jenoside yikwirakwiza no muri iryo huriro ryose. Ariko rero ririmo na bariya bacancuro mwabonye, ririmo na ziriya ngabo za SAMIDRC zivuga ngo baje kugarura amahoro, ntabwo ari byo. Hanyuma rero hakabamo na Wazalendo. Aya ngaya rero ni amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungire. Hanyuma ikindi kandi cyagaragaye mu ntambara iheruka ya Goma, intwaro rutura zari ziri ku mupaka w'u Rwanda, ndetse hari n'abasirikare b'iryo huriro rya FARDC bafashwe, batanze amakuru y'uko intambara ku Rwanda yari hafi, ko atari ugutera M23 ahubwo ko intambara mu Rwanda yari hafi. Aho yongeye ati rero abo Barundi bari muri uwo mugambi, rero nibo Burundi bwohereje abasirikari babwo muri gahunda yo gutera u Rwanda. Sinumva impamvu Perezida w'u Burundi agenda hari akavuga ngo aratinya ko batera igihugu cye, ngo ni uguhagarika Perezida Kagame n'ibindi. Niwe rero uri mu mugambi mubisha wo gutera u Rwanda, kimwe we na Perezida Tshisekedi. Ikindi rero Minisitiri Nduhungire yagarutseho ni ibyavuzwe na Perezida Ndayishimiye ko abasirikare b'Abarundi bagiye muri Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, agaragaza ko atari ukuri, kuko izo ngabo zagiye gukorana na FDLR kataho ari umutwe witwaje intwaro. Minisitiri Nduhungire kandi yagaragaje ko abasirikare b'u Burundi boherejwe muri Kongo banafite ingengabitekerezo ya jenoside binagaragarira mu bikorwa byabo. Aho Minisitiri Nduhungire yagize ati nabitangira n'urugero ku itariki ya 23 Ukwakira 2023 hari iyi mitwe ya Nyatura, Wazalendo bafatanyije na FARDC batwitse inzu 300 z'abatutsi b'abanyekongo mu mudugudu witwa Nuro,
muri teritwari ya Masisi. Ati rero ibyo byabaye izuba riva. Abarundi rero bari bahagaze aho ku musozi hejuru babirebera, ntacyo bakoze kandi abo batutsi b'abanyekongo babahungiyeho banga kubakira, ahubwo na nyuma hari ibisasu byabaguyeho. Ibyo bigaragaza ko abasirikare b'abarundi bo bari baje bafite iyo ngengabitekerezo ya jenoside yo kurimbura abo batutsi b'abanyekongo. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko Perezida Ndayishimiye yabeshye. Ati rero ntabwo numva ukuntu Perezida Ndayishimiye abirengaho akavuga ikibazo ko ari u Rwanda, ikibazo ari Perezida Kagame, kandi bigaragara ko abarundi badafite gusa umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda babinyujije muri ririya huriro rya gisirikare, ahubwo banafite ingengabitekerezo ya jenoside yo kurimbura abatutsi b'abanyekongo. Muri icyo kiganiro kandi Perezida Ndayishimiye yagiranye n'abadiplomate, yerekanye ko asa naho ari we ugira inama ubutegetsi bwa Tshisekedi ku byo bukwiye gukora ku mitwe mu 23. Yavuze ko ari we wari watanze igitekerezo cyo kuyohereza muri Nyiragongo ikabyanga, nyuma rero ngo yohereje abantu be bajya kureba muri Rumangabo. Ubundi asaba ubutegetsi bwa Kongo kuharekera M23 kugira ngo habeho ibiganiro. Nubwo yagaragaje ibi byose, ubutegetsi bwa Kongo bwakomeje gushimangira ko budateze kuganira n'umutwe wa M23, ari nayo mpamvu yongeye kubura imirwano ikarwana urugamba yita ko ari urugamba rwo kurengera abaturage ba Kongo, by'umwihariko abavuga ikinyarwanda batotezwa n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi Chilombo. Ngira ngo rero mwabyumvise, ariko reka nsoreze kuri iyi nkuru ivuga ko u Rwanda rwashiye ku Kongo na FDLR byari bifite umugambi wo kurutera. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi n'iza SADC n'abacancuro b'abanyaburayi yari ifite gahunda yo kurutera. Ni amakuru rero rushingira ku nyandiko zindi ndetse n'igihamya zatawe nyuma y'uko umujyi wa Goma ufashwe na M23, kuko byanatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 2 Gashyantare 2025. Mu itangazo ryashyizwe hanze, u Rwanda rwagaragaje ko kuba ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'iterambere y'ibihugu bya Afurika y'Epfo SADC ziri muri Kongo, zivuga ko zatumiwe muri guverinoma ya Kongo nta shingiro bifite, kuko ziri kurwanya abaturage b'iki gihugu ndetse no gushoza intambara ku Rwanda. Bivuga ko amakuru aheruka yavuye i Goma yamaze gutahurwa n'ibimenyetso bifatika byerekana imyiteguro yo kugaba ibitero yateguriwe hamwe n'ingabo z'amahanga ziri kurwanira mu burasirazuba bwa Kongo zirimo FDLR. Bigaragaza ko rero intego y'imirwano atari ugutsinda gusa mu 23, ahubwo no gutera u Rwanda byarimo. U Rwanda rwakomeje kugaragaza ko hakenewe igisubizo cya politiki mu gukemura ayo makimbirane akomeje, ndetse runashyigikira gahunda y'inama izahuza umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'uwa SADC. U Rwanda kandi rwamaganye ibirego byashinjwe ingabo zarwo mu itangazo ry'ibyemezo by'inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango wa SADC yateranye kuwa 31 Mutarama 2025. Aho muri iryo tangazo SADC yagaragaje ko ingabo z'u Rwanda zifatanya na M23 mu kurwanya ubutegetsi bwa Kongo kubera akarengane no kutitabwaho rero bikorerwa abatutsi bo muri icyo gihugu, by'umwihariko abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. U Rwanda kandi rwagaragaje ko RDF irinda ubusugire bw'igihugu n'imipaka y'u Rwanda, ibitero bishobora kurugabwaho hagamijwe kurinda abasivile, bityo rero ko zidashobora kugaba ibitero ku basivile b'ikindi gihugu. Ingabo z'umuryango wa SADC ziri mu butumwa bwiswe SAMIDRC zinjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Kuza 2025, zisimbuye z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zari zifite ubutumwa bwo guhosha imirwano hagati y'ingabo za leta ya FARDC ndetse no kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Zari zifite kandi igihe cy'umwaka, ariko mu mpera ya 2024 zongerewe igihe ngo zikomeze gufasha ubutegetsi bwa Tshisekedi kurwanya umutwe wa 23 no kugera ku mugambi wo gutera u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe kandi aherutse gutangaza ko u Rwanda rufite amakuru yo ku isaha n'isaha rushobora guterwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko ariyo mpamvu rwakajije ubwirinzi ku mipaka yarwo iruhuza n'iki gihugu.
agize ati twakiriye amakuru y'uko isaha n'isaha Kongo yatera u Rwanda, niyo mpamvu twashyizeho ingamba z'ubwirinzi ndetse zizahoraho kugeza igihe bigaragaye ko icyo kibazo n'izo mbogamizi zavuyeho, ndetse turinda imipaka yacu kugira ngo turwanye ubushotoranyi bw'iryo huriro ry'ingabo za Kongo. Aya makuru ya leta y'u Rwanda ajya gusa neza n'ayatangajwe n'umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo ryibumbiyemo imitwe ya politiki yitwaje intwaro ARC 23. Koloneli Nanga rero wavuze ko intwaro babonye ubwo bafataga Goma zigaragaza ko hari undi mugambi wari uhari urenzeho kurwanya M23, uwo nguwo rero ukaba wari umugambi wo gutera u Rwanda. Reka ngushimire cyane rero no kuri iyi nkuru nsorejeho amakuru nari naguteguriye. Dusubire no mu zindi nkuru zitandukanye. Niba utarakora subscribe, musaba gukora subscribe, gukora share, gukora like, gukora comment ngo ujye ubona ibindi biganiro byacu. Reka ngushimire cyane.